my Bahlul ganteng. Makin dulu aja nih my koko Bahlul kecintaanku. My hero cilok pentol kecap Dinda. Maafkan Dinda dulu salah paham sama kamu. Apa itu harta tahta basah? Aku tim harta tahta kanda sayang. Benci dan cinta itu beda tipis. Semenjak kakanda menyuntikkan kompor kalau masakan sudah matang, Dinda memilih untuk tidak memasak kandaku. Mas Putra asik. Beijing, Mas Bahlul ganteng. Buah apa yang paling manis? Bahlul. Tambah ganteng aja, my little boy ketan. Oh, kan gak suka Dinda punya gaya. Sialan dia, makin lucu guys kalau diperhatiin. Lama-lama mirip Zain. Maliki my Bahlul ganteng. Makin dulu aja nih my koko